Shitayo hadien baka FKJGP nong mensong sarkil FKJGP Shillong City haringkat ki bor penyai kadong lom pira nong mensong kilawan banjurib iki yingja lani ki dwelling unit jong katnat urban affairs namar ka jingyo jing ujor baki lakla ketem aurea ketem drugs bat ketem nong tu kasor kar jela lengbau ba sngau bahalang dhar sembut menteri rang ba badai pe ya katnat kalakular hakmat ki nong ilam keseng ban penbhano ikini ki yeng balamang nakbenta ki boduna hakayo kakon ya kani lapan tiap duk stamla alan karkungor general secretary ke FKJGP nong mensong sarkil hadien ke jingwani kendu yuba sngau bahalang dahar kalai puitrik risau arjar pusau kaseng kala benrap balada kakular kam urlong kaseng hi kan sim de kisinja bating e kata ban khang tala sendon yikite ki yingja kuman syukudo bakini ki yingja kilawan ra ya ka jingbom singa nya ka imlang salang lajan kot khatsan ne khandrus nam imsam lapenon kam ne ai shong sabriu bat ki kala long ki tem nak benta ki kam aurea ki nong tu bat ki mendi bat men khai drugs haka jingjure badangsian ya artli ki dwelling unit la syam ya jingjakhlia ka basher khai nalo ka jingsha penjot ki jingkhang yen ki jakalit bar bat ki wire boarding electric bat latikna baya ki te ki kam penjakhlia la le da ki bawandi kia di drugs ha ki te ki yingja kasenggal ong baka jingyo penlong ketem aurea ya kita ki dwelling unit kadai namar baka tenat kam sam ban aisa daki long yeng beduna ka yo kakon bat kani ke jingbam sam kadon e halandan hawa keli usamla ala nul ong ba uba elhek amle ka pentor umkhra balami khmat labun sien ya ka konsen si ulakular ban kren ya kani bat ka sarkar naka liang jungi ke seng hi anong sang tinglawan kendu mentayo minister de dian jung lu ong ba kene kam là ada pembiang ke DPR atau sedang dia orang hana bahwa sudah berman ni ya kam punya anak sekolah dan kalian jengi yang tak kan jengi jengi ke David nak sedang ke jengi seni untai ngelap punya semua lo kalian juga tahu kan sih kaya kan ni berke DPR ke lompet bahwa sudah berman lara ka nak kalian jenggu minister atau pin lara kamlong ke uang bah ke DPR kan ni anak kam sekolah dan kalian jengi ke seng di sini yang senjata kam tinggal kita jingtai lagi jingsna oh kita pending yung ka building nanti di belah sateng kan nong mentala lagi license nam ki building yung ka hab urban building beduk kepada yang building beduk di mentala kalau pending mi kita ke kam seni belah bun jat nanti dan kalian juga ngai kram dulu ngompet bantai ke jing seni babun ke hantam bakatu yang keladat ajing syak keladat lagi kram sam tu por beri sam nak ke yang ki pen sateng itu yangแต่มันตาตัวyang kelak dah kan kelak damage dan orang mak telah hab renovate merekaแต่กับpisam tak government ke hab sanction meng tu ajing syali kari ke beladap dah kasam tu por mereka government tu kemudian juga sukai dan habis maka government ni kamu sam mereka mentah kalau ada kaji perlu yang sampai man hab renovate yang macam sedang ki damage hero ada untuk sing belai sakirang mak bersulung mir kita hiji dari sini kenduk ni ban meng kita kan klik building kita main balak complete di south ni di total tu kalau untuk besar di kilong yang beduk belakang lagi dengan besar long ki building mempersak berapa kita kan kita South building ya, south building jadi belak ajing syak di belak complete mak kita belak complete nak ajing pemsampan atau kupa mentah kalau kelar yang banjat lah peralatan dia kayak tahu beli ni beli mesin mah sami di building ang ay syong siya kagibig produk nomor berubah di yang ang ay siya tilong yun anda hidup mentah besar beli ni belum start itu bagus buat nah kalian juga ni lah keli hendak orang atau kupa bagai dan kijing tuna atau kupa kamla bansam kalian kat kayak jadi nah kalian juga urut tempat kata bomba 4 dan kijing biang nodong sedong kamla bansam dia mentah patah kalau nak kijing bom sam kita mempendiang kelak sampai yang jat yang ratai entah mungkin tasnya imut berwan lang kaki yang padong ni teman kajing batte akam ki kapela kimla berwan reklamut berwan lang kajing yang teh ke debet joki nong song kan tu adu kadong akam seni ko live pujat ente dang hakini ki sniru nyidang yo obat ki bawan situ ka steng biar nak kalian kadong buat mangi nyidang yo obat biar te nak kalian ka senong tu nilai iya ka senam beladap la pha kan ya ba ki kwa pendap nak kan ya kena ka kam ke belah sak hari ni ini baka kam kan ya cepat kan pada kalian jungi nilai keran bat hatu sini nilai kenduk lokal lemli jungi dan kalian lokal lemli jungi loong nak kalian jungi uru lakpa ikne kam punya cepat buat man sedang nak buat nak kalian jungi uru hadir mai kenduk lokal lemli ong jadi bendan kam yang punya kenduk ong cepat yang ni
penyak kena kam smart lubut maka komplain kam debuan pang nakaseng kawan nakasilong nakisang kami nakiseng samla na baro ni kawan komplain te nakalian kaseng ni lada ka sarkar kam sim khia kene kumbala kular mta kene kisnam ban abong ke DPR ap biang lada kam ta lada sarkar kam sim khia kene ni nakaseng sim kesim jan makilong kami matki darbar nasional lengkap bagi bagi seng badan nasional ini ngami biang sekolah ni ngam sim senjam pentingnya sebenarnya Nomor 1 bakala kakten min aple anak ko ko kam bagin khang persa ke ada mla bane e te baba nei don ketika bagi yang ajing sia ajing don ketika yang ketika jing ku bedok ha andai minta nak kalian sarkar kam le e ketika yang ka kala kakten oriaban kala along ka jaka ba isajmat don ma pila isaki te nak kalian jingir la sarkar kam le e tengi nak kalian ka seng ini sim jam pentingnya teng ba mat ka darbar nasional mat kisang me mat borok badan nasional Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya